Times of Manipur TOMTV na miyam da santuk chaba studio speak miyang tabi ba miyam punwakpo ahan muktada ASHAPRIYA na taram nagchari nasige koi khana zagatori ba episode sana thyroid cancer hai bisigi matang dane nasige episode se kitamak ai koi studio da lengsin biri basana head and neck onco surgeon MS ENT specialist Dr. PUSPAKISHORE MAIBAM ne ahan bada Dr. taram nagchari. Thank you. Aina ngasige episode se ahan bada Dr. da lakchani be question se nasagi tha thyroid cancer hai bise sina kari no hai bigi matang kitang thambiyo. Okay, hajage. Thyroid cancer habisi thyroid se mi kudimak tulemba yauba endocrine gland amani hariba gland asina akoi ngakki makha thangba part ta leiba mansa gland amani hariba gland sina hormone khar produce story mansa natraga chemicals khar produce story hariba chemicals natraga hormone sina akoi gi routine daily life to life activities, for example akoigi body temperature gi regulation oibo oiro akoigi body weight regulation oibo oiro akoigi bone growth akoigi brain development even childbirth haibadi every daily life activities ta yam thina important role loriba hormones ni sibu produce to gland sini thyroid harise thyroid ki gland si mai gi lobe ani lei yeta ama oinada ama hariba mansa lobe anisina mayai de connect toraga labor gland ni asina chorapa 15 to 25 grams muklumi hariba gland se aduna sigi hariba gland sida cancer oripadbu thyroid okoina thyroid cancer haiga khangnai aina mathang na mulak sigi magi yamna common oige haba magi incidence to adudugi matang su kitang thambiyo ai hajage thyroid cancer se most common endocrine gland cancer ni mansa mana kwai most common koi endocrine glands yamna lei koi body sida sigi endocrine glands sigi cancer sigi most common cancer or is thyroid cancer sini more than 90% of all the endocrine gland cancer is formed by the thyroid cancer aduga hariba thyroid cancer se magi haibatar di magi thyroid cancer sigi magi oripagi changse karam de hena oripa yai karam mi dana hena mansa chang oibe yai habese akoigi ngasagi magi s sex to depend tawi aduga ngasagi adum da haigi ba epidemiology haibado magi incidence se mase akoigi european gi countries te yengba matamda lakamada mi 10 mukta nanai ngasagi cancer se aduga akoigi India gi scenario da yengba targana lakamada mi manga natraga mi taruk tanani adubu akoigi north eastern gi states ta akoina compare tor patar di hariba cancer asi mi lakamada mi tranga da mi kunbu nani aduna hariba cancer asi akoigi north eastern states mainly Manipur ga Arunachal ga di yam thina common oire sigi hariba cancer se aduga thyroid cancer se nupi dana man 2 to 3 times more common oi hariba man cancer se aduga aina amu mathang doctor lak chaningi sa haiziki thyroid cancer se sigi magi causes se sigi matang du tang thambi causes sama di risk factor gi matang okay haizage thyroid cancer gi magi huzibuk akoi gi literature da magi sima cause to we haibadi akoi proof ti lete adu su sina oirpa yai haiba di lei adu the most important factors haiba da akoi genetic factors haise akoi gi hereditary haidare family da run toba mama da gina machanupi da natraga machanupi da mathang chain lakpado adu gi hereditary factors sima one of the most important risk factors for the development of the thyroid cancer hygiene adu gi mathak sida akoina radiation exposure haidare akoina angang pi ngai da akoina radiation exposed to buse for example akoi gi Hiroshima Nagasaki da akoi second world war da bomb blast togiba adu gi akoi gi Chernobyl accident akoi gi nuclear manja accident thokpado adu da hingoba angang myam sida ngasai gi makoina chawra batung da ngasai gi radiation exposed togibni na makoi da thyroid cancer or pigi chances le aduna childhood radiation exposure is also an important risk factors for the development of the thyroid cancer sigi mathak sida akoi gi low iodine diet chak sabada akoi gi diet sida iodine watpa mi se sida su akoi gi cancer na bigi chances lei aduga akoi gi long standing colloid goiter na lei akoi gi mra ayamana colloid adum da su tabiram gani khanau da pomba ngak ta pomba kaina haido colloid to adugi long standing cases matamda adudagi cancer on bigi chances to lei pictpe adu su oripi chances ti lei aina amo mathang da lak chaning sa akoi gi thyroid cancer gi type se magi makhal sing sing matang da su kang thambiyo hajage thyroid cancer si magi different types lei different types ida ina hygienic base thyroid cancer gi
cancer da yam thina phaba prognosis yam phaba hai tare adu su lei yam thina phataba worse oib su lei ani sigi marak sida mayai wairap na oiba cancer makal khar su lei akhoi gi manipur da su yam na wang na phangiba thyroid cancer se akhoi gi papillary thyroid cancer ana haina khangnei sigi cancer sina akhoi gi different type of thyroid cancers to gi manung da kwai gi common oiba adugo prognosis su yam phaba haiba tare thyroid cancer sigi mayam sida ngasagi hariba papillary thyroid cancers na around 80 to 85% of the cancer form to emana aduga sigi hariba cancer se magi prognosis yam fai magi growth se yam da tapi aduga mafum atopa jaga du su pakna sandukande aduga hariba cancer sina nupi da common oi aduga chahi kundegi na yankai buki manung da age group level se sida apoina sigi cancer se ya matam da fangi aduga atopa cancer amna follicular thyroid cancer ai sisu thyroid cancer gi different type te laktoi ni ko follicular su masai adumaina papillary gi adumaina prognosis ti phadi phaba adu tar su papillary gi digi kitang sathiba sigi makhanam lere aduga medullary haibam lere medullary thyroid sina khoi gi ngasagi papillary digi khara sathiba aduga khoi ngasagi thyroid cancer gi kwai gi sathiba form do khoi aduna anaplastic hai anaplastic thyroid cancer ti amthina aggressive cancer haiba tare akoina ne ngasagi patient ama ngasagi anaplastic thyroid cancer na akoina diagnosis tauba taradi mana hek diagnosis akoina khangba cancer no mitudagi ma maximum chahi amagi manungda dum sigale sigi hariba cancer se aduna ngasagi most common akoigi manipur das common ori se papillary ga follicular oi sina 80 to 90% form oi medullary thyroid cancer sina around 5% of the thyroid cancer form oi aduga anaplastic su around 5% of the thyroid cancer lay sina thyroid ta develop torpa cancer ni aduga atopa jaga da naraga thyroid ta sandoropa cancers lay for example akoi in ngasa hijagi bida akoi gi nimra laryngeal cancer akoi voice box cancer aibado sigi mathak se hek thyroid tonga lay aduna aduda na ba cancer duna thyroid gi thyroid ta changchilak bai tare adugi cancer duna secondary thyroid cancer mancha akoi oibigi different type of thyroid cancer ni adugi sang siri yam name di nemi oi mancha akoi gi minor secondary akoi thyroid la pase aina mathang namung doctor hangjaningi sinang sagi khoi thyroid cancer gi sign and symptoms se sigi matang su khang thambi hajage ayamba matam da thyroid cancer se ngakta single nodules just akhoi gi marble dong na chawba ngakta pomga lakba adumaina ayamba matam da oigalli akoina adusu patient na ayamba matam da khangande magi thangnaba machin naw natraga makoi gi relatives natraga magi friend circle amana o nang ise ngakta pomba mali haiba kanda ayamba matam da adumaina thingnagalli adu doctor aina hongjaring sagi apomba se sida dum khoi da kaigumba na taraga di apomba se na ba khotpa dum phawba yawgadoira thyroid cancer aina ngasai gi haijagibdo anaplastic akoi gi form do adugumba form dari na bu khoppa rapidly increase in size gumba lay adu natradi adum icham chamna adum swai matum amum dum pom pe ai akoi ne bra na bu su phawri daba na bu su phawdaba adum just pom badang adumaina ya matam da feel tawi adugumba akoi ne bra medical term da adu solitary thyroid nodule sai solitary means single aduga thyroid ki apomba na akoi ne haiba ko adugumba patient dura ngasai gi single pomba patient dura akoi ne cancer on ba chance wangi se factors kare lay aina manchanga sagi nodule du ne cancer on bagi chances wange haibadi particular risk factors hai tare ngasai risk factors panjigibdo ngasai adugi ngasai gi pomaiba nodule se magi size se more than 4 cm oiraba pom size magi size se 4 cm oiraba extreme of age ngasai gi nimra patient du gi chahi se chahi 30 gi makha du oiraba natraga chahi 95 gi mathak to oiraba adugumba patient du da ngasagi mancha cancer ombigi chances lay sigi mathak sida akoi gi prior radiation exposure mamang da radiation yamne exposed togiba natraga akoi gi dimra family history leiraba sikumba kangu sida ngasagi nodules to cancer manja yam matam do organ bagi chances lay aduga atopa presentation haibatar the advanced stage mande ngasagi thyroid tu gi manambra ngasagi atopa jaga da sandoga akoi gi ngasai voice box tu da sandoga na akoi gi khon da changes lakpa akoi gi food pipe te ga sandoga na chak sab da palak pokotpa adugumba aduni akoi gi nembra thyroid ki signs and symptoms haijabatar di adu aina marak thana doctor hangjaning ge se akoi gi thyroid ki organ se silga akoi gi nupi singi reproductive system se siga ani gi marak ta leina relation se sigi matang su kan thambi mancha akoi gi nembra thyroid glands akoi T3 T4 amasung TSH mancha hariba hormones plus calcitonin haiba mancha ngasagi hormones se produce tore ngasagi thyroid mancha ngasagi thyroid sida leiba cells se makhal ani gi cells leye amana follicular cells hai amana parafollicular cells hai adu ngasagi mra follicular cells na produce tore hormones ina T3 T4 hai
ko aduga akhoi gi parafollicular cells tagi produce toriba hormone sina calcitonin hai ngasai gi T3 T4 gi ngasai gi hormone se si sina akhoi gi ngasai ne haijagi bido akhoi gi ngasai childbirth gumbada adu du su mateng pange ne haijagi bido sidai se ayamba matamda akhoi gi thyroid sine hena what na produce toba tardi akhoi gi hypothyroidism hairak toine ngasagi gland sina sigi thyroid se hena wang na produce toba tardi hyperthyroidism hairak toine akhoi na ngasagi hena what na produce torpa natraga hena produce torpa da akhoi gi nupi gi menstrual cycle da su adum changes yam lai akhoi gi for example akhoi ni hena what na hena produce toba matam da akhoi na hypothyroidism matam da nupi gi mens lakpa da excessive bleeding gumba tawali aduga akhoi gi hyper gumba da ngasagi magi mens lakpa da magi mens to khara khakna lakpa hai tare ne khara wat na lakpa adugumbagi lei aduga ngasagi aina haijabduni ngasagi wat pa natroge henbada magi ngasagi akhoi fertility da akhoi problem changes la kanda akhoi angang oidaba aduga recurrent abortion oibigi chances to dum lei ni aduga ina mathangda lakchaningi sinang saigi khoi gi thyroid cancer se early detection taw matamda seasonaba diagnosis singdo adugi matang da kanang thambi basically akhoi thyroid cancer da akhoi diagnosis akhoi investigation work up hai batardi akhoi namra hamda thyroid function test ana ama tokthue si e degi akhoi loraga e chingaga kasagi thyroid na produce toriba hormone se yam tana lebra natraga hena lebra natraga chapman equal amount of produce tobra haibra adu mahana akhoi check tawi adu akhoi check tawi se T3 T4 TSH sana akhoi hormone ama check tawi ko ayama matamda thyroid cancer na ba mi myam se makhoi de euthyroid oiba haibadi magi ngasagi thyroid function test normal da ayama legali hyper su oide hen su produce tokde what as you produce tokde ko ayama matamda maximum of the patients they are in the euthyroid states aduna first investigation torani ani suba matamda akoina test torisina ultrasound nek ama tawi akoina ultrasound nek sida akoina yengisina asagi magi apomba se just ngasai ina haijabdo magi lob ani leyen haijabdo adu magi ngasai apomba se just one side ra natraga opposite side su lebra aduga magi relation akoigi sigi thyroid sigi just nakan sida akoigi igi singli utong acho leyaba adugi relation kumaina tawi aduga akoigi ngasai thyroid sina mayai wairap oina pomdoine ba adu nataba akoigi ngasai papillary ngasai haijagi ba cancer do adugum dari makoi se lymphatic channels akoigi Manipuri da haibda mi kaba ka haibdo okay lymphatic channel da adumna spread tawi adumaina adugumba note labra leitebra haiba check tong nabigi makta akoina aduda akoina ultrasound amagi akoi mating seasonai aduga ngasagi ultrasound findings sida akoina bra ngasagi cancer gi chingnabigi akoina film uraba aina bra kitang sida pathologist gi tamdi hai batare ko sida akoigi microcalcification akoigi irregular margin ngasagi cells gi wang basina magi breath gi helakpa adugi magi ngasai increase vascularity gumba leiba tardi akoina cancer chingnabigi yaba hoba yare ko sugum matam sida akoina amuk further test ama tawi adudi akoina FNAC kawi FNAC tawi sina ngasagi apomduda akoina ngasagi yitum ama thillaga adugi kitang content se lauthoga ngasagi apom se karino haiba ma khangdopagi adugi test tu jo akoina dum tawi aduna sina basic akoigi investigation ni akoigi thyroid function akoina thyroid cancer gi tawrise sigi mathakta imaging role yamna chauna di leite adu su dum khara di lei akoina ngasai gi ina haijabdo ngasai gi thyroid cancer sina akoigi windpipe natraga food pipe sandokhraba natraga surrounding structures da sandokhiba taradi akoi number adu assessment tawna bagi makta akoina CT natraga MRI gi akoina role adu matam da akoina khaga sizinai Dr. Wari Sam Nungari Mark Thana Tema Breng Matang Lawina Sing. Viewers Mam Ding Tema Breng Matang Lawsari. Enjoy our freshly baked products. All our products contain honey.
Kohi, taste the heart of Manipur. ब्रेक की मतुंग ना मैं आमु कना तराम नक चरे अइना अमु डॉक्टर दा लाक्चनिंग से मथंग सिना अखोइगे थायराइड कैंसर की स्टेजेस से सिगी मतंग खितंग थंबियुने दुगा मागी सिगी स्टेजेस से थायराइड कैंसर की स्टेजेस सिगा अखोइना ममांगे एपिसोड नै नजकिबा हेड एंड नेक कैंसर की स्टेजेस तो अदुनुगा अनिसगी मरक्ता कई कई खेनागे हाबतो ओके ए हाइजगे अखोइगी अइन ngasai mamandsu mamangi episode su in panjagre अखोइगी head neck cancer di अखोइगी stage mari leena अखोइगी stage 1 2 3 4 अइन ngasai हाइजगी बदो अदु thyroid cancer di kitang different oye अखोइगी thyroid cancer dana अखोइगी ngasai chahi sina ngasai thyroid cancer nariba patient sina magi chahi sina chahi yankai manga gi makha da leiba tar di अखोइ thyroid cancer gi stage ani gitang अखोइना leie stage 1 haiba ma stage 2 haiba ma aduga chahi yankai manga dagi karigumba hengi batar di अखोइगी ngasai gi head neck cancer da stage mari leiba adumaina thyroid cancer di so अखोइना stage mari da अखोइना खाइदोरे aina mamang da su haijagre अखोइगी स्टेज सिदेगी अखोइगी माइगी ट्रीटमेंट प्लानिंग तोक्तोइनी अदुगा माइगी प्रोग्नोसिस अखोइना खंगदोइनी ngasai head neck ngasai stage 1 natraga stage 2 cancer अखोइगी head neck cancer da oibatani माइगी प्रोग्नोसिस से फदोइनी हाइबदी माइगी 5 years survival so अखोइना cancer da survival हाइजा chahi manga gi oina lawe अखोइगी ngasai stage 1 natraga stage 2 dadi माइगी 5 years survival से around 60 to 70% oye aduna माइगी स्टेज वांगा पतार दी स्टेज 3 अमुसुंग स्टेज 4 ददी माइगी ngasai 60 to 70% दो अखोइना 20 to 30% द माइगी सर्वाइवल से हंदरे अदुना स्टेज वांगी खुदिंगी ngasai कैंसर गी एग्रेसिवनेस माइगी प्रोग्नोसिस फते अदुना अखोइगी नंबर स्टेजिंग गी मतुंग इना अखोइगी ट्रीटमेंट तवी अदुगा स्टेजिंग देगी सो अखोइना प्रोग्नोसिस क्याम याम नमासे क्याम कुइने हिंगनी अदुमाइना अखोइना कैलकुलेट तवी अदुगा आइना मथंग लाक्चनिंग सिना डॉक्टर दा ngasai thyroid cancer से सिगी ट्रीटमेंट सिगी मतंग दा सुखतंग थंबियो फनी हाइजगे अखोइगी thyroid cancer गी अखोइगी मेन ट्रीटमेंट हाइबतार दी अखोइगी अखोइ सर्जरी गी पामै सीजनै अखोइगी ngasai अतोप हेड नेक कैंसर दा इन हाइजगी अखोइ केमोथेरापी रेडिएशन थेरापी हाइबदो अखोइगी thyroid cancer दी पार्टनर रोल लेते thyroid cancer नाबा अदुदा अखोइना ngasai सर्जरी तोरगा ngasai कैंसर दो अखोइना लौथोई अदुगा कैंसर की मखल से अखोइना सर्जरी तौरीसे मखल अनि लई हेमी हाइबमा टोटल हाइबमा आइना ngasai हाइजगिबदो ngasai लोब अनि लई हाइबदो साइड अमगी लोब कितंग लौथोप तारदि अदु अखोइना हेमी हाइ अदुगा ngasai thyroid gland से एस टोटल लोइ म लौथोप तारदि अदुरा टोटल thyroidectomy हाइ अदुना ngasai अखोइगी नंबर करम कांदा अखोइना हेमी चतकनी करम कांदा अखोइना टोटल चतकनी हाइबसे ngasai पेशेंट की क्राइटेरिया अदुरा डिपेंड तवी आई समलपना कितंग हाइजगे अखोइगी ngasai नोड्यूलसिगी ngasai पोमबगी साइज से सेंटीमीटर अमदगी हेलबा नत्रगा माइगी फैमिली हिस्ट्री कैंसर गुंबा लेत्रबा नत्रगा माइगी ngasai रेडिएशन एक्सपोजर गुंबा लेत्रदी अदुगुंबा मतमदा अखोइना जस्ट तंगहाई गुंबा मकितंग लौथोगसु दुम थमी अखोइना टोटल हाइस ना ngasai जस्ट ऑपोजिट ऑफ हेमीदो ngasai साइज से 4 सेंटीमीटर दिगी हेना चौरबा माइगी फैमिली हिस्ट्री गुंबा लेरबा सहीसना निफु मंगागी मथक गुंबदा ओइरबा अदुगा माइगी रेडिएशन एक्सपोजर गुंबा लेरबा अदुगुंबदरी अखोइना टोटल लौथोए अदुगा ऑफ कोर्स अखोइना नंबर टोटल लौथोपसिदा अखोइगी सिदा इना कितंग थमजनिंगबमना अखोइगी thyroid gland हाइबसे अखोइना करिगुंबा टोटल लौथोखिबा तारदी ngasai माना प्रोड्यूस तोरम इंपोर्टेंट हार्मोन्स में आइन ngasai हाइजबदो T3 T4 अदुगा अखोइ कैस्टोमिन हाइबा मैमदो अदु अखोइ सुंग बंगमरोय अदुना लाइफ लॉन्ग मपानदगी अखोइना सप्लीमेंट अमा पीबा अमा दरका ताइ अदुगी मता ngasai thyroid की मनाक्सिदा इंपोर्टेंट ग्लैंड अमा सुलै अदुना पैराथायरॉइड ग्लैंड हाइरगा खंगनै हाइरिबा ग्लैंड असिना कैल्शियम प्रोड्यूस तौबा अदुना ngasai कैल्शियम ngasai कैंसर दुना ngasai पैराथायरॉइड ग्लैंड्स तो इन्वॉल्व तौबा नत्रगा अखोइना सर्जरी तौबा पैराथायरॉइड ग्लैंड्स तो लौथोक्र तारदी अदुगुंबा कंडीशन दसु अखोइना कैल्शियम की सप्लीमेंट पीबसे इंपोर्टेंट ओए हाइरिबा कैंसर से अखोइना लौथोबा मतुंगदा अखोइना हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन ना अदुगी टेस्ट अमा थाइ अदुगी टेस्ट की रिपोर्ट की मतुंग इना अखोइना मनसे रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरापी ना अखोइना अमसु सीजनरीबा ngasai एग्रेसिव अखोइगी नंबर thyroid cancer दसु अइन ngasai पेपिलरी हाइबदो मागी दसु एग्रेसिव मागी दसु डिफरेंट मागी वेरिएंट्स लेये फॉर एग्जांपल टोल कलमनर डिफ्यूजिंग स्क्लेरोजिंग हाइरिबा वेरिएंट्स दि खरा पेपिलरी thyroid cancer दो ओरिजिनबसु मखोइजना खरा एग्रेसिव होय अदुगुम मतमदुना अखोइना रेडियो एक्टिव आयोडीन ना अखोइना गुली पिजबा नत्रगा अखोइना हिदाक मही पिथगा लेमोरिबा कैंसर सेल्स मैम से हातोपगी अदुगुम पामे अखोइना सीजनै
ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯩ ꯁꯥꯏꯗ ꯏꯐꯦꯛ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯣꯏꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯁꯥꯏꯗ ꯏꯐꯦꯛꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ treatment aina ngasai haijagibduni ngasai surgery tawrabnina thyroid gland do lakthobrina khoina ngasai lifelong thyroxine supplement ama haijabado adu madum pirani kana habda gland do laitramni ma sungba gamroi adu ngasai gi na hypocalcemia aina haijabado ngasai parathyroid gland do lakthobrina mangonda nembra titani haiba condition am lei khutse jing 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 lauba adugi isa chembra अखोगी स्पाजम गुम्बा अखोगी सुमाइना क्लो फिट का है को सुमाइना खुचे कुमाइना चिंजलप गुम्बा अदुगुम्बा लई अदुगुम्बा इफेक्ट तो नत्तबिदा कैसु थोदोपदी लेते थायराइड की ओइनदी ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯌꯣꯔ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯥꯒꯤꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯦꯗ ꯑꯦꯟ ꯅꯦꯛ ꯀꯦꯟꯁꯔꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯣꯀꯔꯦꯟꯁ ꯂꯥꯛꯄꯗꯣ ꯔꯤꯑꯣꯀꯔꯦꯟꯁ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁꯇꯨ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯔꯚꯥꯏꯕꯜ ꯔꯦꯠꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ क्वेश्चन से हमने फजरी अदुगा अखोगी ngасai अतोप हेड एंड नेक कैंसर को अखोइना मरी येंगनबा मतमदा थायराइड दी कितंग डिफरेंट दी ओइदी ओइए अखोइना नेम्बर एग्जांपल अमा कितंग हाइजगेने अखोइना नेम्बर लाइन नेम्बर अदोमदा कैंसर अमा नादबा यादे हाइबा तारदी अखोगी नेम्बर ngасai अफबा अखोगी नेम्बर पेपिलरी थायराइड कैंसर दो अदुगुम्बा खनबा याय कहीं हाबदा सिगी नेम्बर कैंसर से यामथिना स्लोली ग्रोथ तोबा यामकन संदुकंदबा मखल की कैंसर नि अदुगा लाइबा फबमना अखोगी थायराइड कैंसर दसु अयामबनदी सिगी कैंसर की मखल से ओइगली अदुना सिगी पेशेंट सिदा अखोइ नेम्बर ट्रीट तौरबा मतुंदा मागी 5 years सर्वाइवल से मोर देन 95% ओए हाइबदी सिगी हाइबा कैंसर से यामथिना अफबा मखल की थायराइड की अफबा मखल मनी अदुगा इंगसाइना हाइजगिबदो एनाप्लास्टिक हाइरिसिना ngасai एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ थायराइड कैंसर नेबा सिना सिगुम्बा कैंसर गुम्बसिना ngасai अखोइना हेक डायग्नोसिस तौगिबा मतमदगी चही अमा फादना हिंगदे हाइसे सिगुम्बा कैंसर दने यामकन संदुकल्ली मादी सरू गुम्बा अखोइगी लंग्स गुम्बा अखोइ ब्रेन गुम्बदा थुथुना संदुकनबा कैंसर मखल अमा ओइ अदुना थायराइड की कैंसर की प्रोग्नोसिस हाइरिसे मागी नंबर करंबा टाइप ऑफ थायराइड कैंसर नो हाइबदा अदुरा डिपेंड तौइ अदुगा अइना अरोइबदा डॉक्टर लाक्चनिंगिसिना ngасai थायराइड कैंसर से सिगी प्रिवेंट तौननबा मागी स्टेप्सिंग प्रिवेंटिव स्टेप्सिंग दो अदुगी मतंगदसु खितंग थंबियो ngасai अदुमाइना हेड एंड नेक कैंसर एनी ngасai प्रिवेंशन की हाइजगिबदो अदुमाइना थायराइड की दी ओइना स्पेसिफिकली लेदी लेते कहीं हाबदा अइना ngасai हाइजग्रे अखोगी थायराइड की कैंसर की दी मागी स्पेसिफिक सीएमना कैंसर कॉज तौवे हाइबदी लेतमनिना अदु अखोइ नंबर लौबा याबा अखोइना प्रिवेंशन हाइबा तारदी अखोइना ngасai आयोडीन वाटपा गुम्बदगी अखोइना कैंसर थोय हाइबदो अदुना आयोडीन फजना सप्लीमेंट तौबिबा आयोडाइसोल गुम्बा पिबिबा अदुगा अखोइगी फैमिली हिस्ट्री गुम्बा लेबा अखोइगी ngасai युमदा मचादगी ममादगी मचादा गुम्बा अदुगुम्बा चेन गुम्बदा अखोइना नंबर स्क्रीनिंग तौबि याय स्क्रीनिंग से अखोइना तौरिसिना अखोइगी जीन खरा अखोइगी रेड प्रोटो ओनकोजेन अखोइना जीन नम स्क्रीन तौवे सुकुम्बा स्क्रीन तौबसिदा ngасai पॉजिटिव ओइरपा मी मैमदो ngасai माइगी सिबलिंग्स मैमदो अदुदा अखोइना प्रोफाइलेटिक थायराइडेक्टमी अना अखोइ ngасai हाना कैंसर ओइट्रिंग आइदुदा अदुदा अखोइना थायराइड गुम्बा लौथोप याय सि मंगाइरे अखोइगी प्रिवेंशन इन थायराइड कैंसर अखोइना लौगेना लौबता ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯏꯔꯣꯏ ꯂꯣꯏꯕꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜꯗꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯄꯤꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯑꯄꯣꯝꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯤ 10 ꯄꯣꯝꯕꯗ just 1% मी अमदा कैंसर ओइदुनी अदुना पाखतपिगनु थायराइड कैंसर थायराइड पोमेना हेक्टर लोइम कैंसर ओइगदब नते अदु ओइरबसु अखोइना नंबर सिदा लाइन लौबसु यादे करिगुम्बा पोमब खोप लेरबा अदुगी सिगी पोमबसी का एसोसिएटेड ओइना ngасai पोम खोन सिब खोपा चाक चाबदा पलक खोप तौपा नत्रगा ngасai पोम दुगी साइज चौखलपा नत्रगा नारक खोप लेब तारदी मनसा कंसर्न अखोगी हेड एंड नेक कैंसर सर्जन दा अदुमाइना यंगथोपियो अदु सी से हाइजनिंगी अदुगा किनिंगाइदी ओइदी ओइदे थायराइड की कैंसर से इने हुजि हाइजगिबदुनी मागी प्रोग्नोसिस से यामथिना एक्सीलेंट ओइ अदुना किबिदना सुकुम्बा थेंनिबिब तारदी डॉक्टर दा थुना ताना बिरगा यंथोनिबा ए मैम दा ए हाइजनिंगी यम नुंगाइजरे डॉक्टर ngasi doctor na khoi studio da lengbirak momal yam lo wafum kya thambiram bagda mak doctor thagachari ngasi ge khoi gi program asi khoi hina sponsor tobirapani matang asida khoi gi episode thyroid cancer loisinjare miyeng tabire ba viewers myam dagi kaina na ba yathang ni jari pina birasi